ai ku play pi baro ada keteng ke tiang tam ke bakal tam ke Jesus Christ ko rajuni hatba pi baro play poilang lamba juni ke bor hatba kene ke barang ku Christ ane ko mauli la pelong ia di ginseng li yimane ba penketang ia ke yimane to play juni sut pelong ringkat ba pi baro nang ai pi ia juga ikia nang ai pi iki baro ki badai na tum ta jong kani ke jing ma kado ba ka kham tam ka jing ka ba kan jam si kani resmi kalong resmi ka ba kerpang na ka banga jong ki problem bo jong kani ka wala ba kum juru na ka ta ka jing ki wala na war ka bani asro ba dan ka jimpli yung mani ka ba mot ka gospel ka jimpli ka dan hanta Habadan ki Kristan kabamon ka jikpenim ka juplay ka dan hanta. Te habadan ka dong ka jiplay ka yimane lane ka jikpen kentang ya ka yimane. Lane ka jisna ya ka yimane. Kapan keman ya ka musim ka juni. Bor-bor ha ka bangalet kawan keleng di jaga. Lagalong ha ka ni ka juni kum juru sa kiwe ki state jogri India. Ni kiwe pat ki niam lagalong ki Muslim, lagalong ki Hindu, ne kilo kiwepan. Hakaba ki yoki, ya ka jaka mane blay ke joki, ki judam ba ki ju. Ayo kata ka ayo. Lane ki ju tak hagi selamat ki sentur ke joki dalam senam. Lese la pilek ta selaw la hanu video iya kata. Te nama kata kata na ngi perkat halde. Long kini ki klem syakri ulai bagem. Mereka kinang bertanya ke ulai. Hari mani ki Kristan, hapu nilap ya ki imane jo ki Kristan. Ngapa we tang kata kawan ke bapi pidon. Hari kiwe kunju. Ngapu kejikuli. Hato ki ayu na mi ulai. Hapa pisong kali halangi yang surok ke jopi. Kaba collection osno. Pi ya ke imane haruk surok. Hato pidon yang try na ayu ime na kata jo kata ke imane. Lesi kamdai ke imane ke bapi bilang jingisan. Lesi kamdai ke imane ke bapi bilang perlok itu lane bahin masam jepi. Kanrai hato pi ayu em yo play na kata jo kata. Kata kata ke jingli gena yang ki hakari ke bor ko mata. Hoi kajing sna ke imane ke long ke kam bha hadu kata ta. Nilayo ya history haklo pule premjungi hakari ke bor ta syapang jong ke balang. Nadu kelas sen kelas dang ya ka. Hadu kani ke khilafat ke bangsa. Hoi ke history wala kalong ke kilapong ke history lengkap. Henry ke lompat ke bawah hadu ta lese. Ban kedau ye kijinat kiba ka ne ke balang kelayan lemba. Kali kalong ke wasmutanat ke wasmubha hapreng juni hakani ke bor ke bangsa. Kakti menjumpai ke bawah ban pule hapreng juni kalong. Na ka gospel ka kumionis kalong na basra. Kadkat na ka ba arkuar hado ka ba arkusa. Nan pule kintin ki ba kumni. Hi ya mani blay katkum ya ka ba pimtip. Ni ya mani blay katkum ya ka ba nitip. Nawa ka jimpenim kalong na kijiu. Henry ka por ka jia ba kalong mentaken. Haba kinong ya mani blay ki basisha. Kin yamane yo pa hakaman sim bak hakabashisha. Nawa paru wadi kibakum kita ban yamane yau. Blay ulong mensim. Teka day ya kiba mane yu ban mane kamansim bak hakabashisha. Kini kilong kitin kibang jisu ya grand bak kene kabriu lebat day kanong Samaria. Nakwa mana kinyale ka history kabedai bak kini kinong Samaria. Lengkap kautang bak kejimani ke joki. Nanamora ya kejimi ke joki imrei kejimani ke joki. Hoi ki jiu bak kinong Samaria kim tu istanat perawaki. Kedau pakongsan kalong bak kini kinong Samaria kim day ki jiu pakar. Wala ka ri ke joki ke district ke joki lani ke province ke joki kadang hakari Judea lani nao hakari Israel. Henry ki jiu bak maki kim ju ya day parlok. Bakin kiju bermori kiju isi ke kini kinong Samaria. Balai ke tahu kau konsen kalong ki atli ki luta. Nan suai bi kata kau lengkap
Lalu kata ka jimpriu ka juki. Kami dai ka ju bat ki jiu. Katrai ki juki ka dai ba ki dai ka ki ba shong ka kle. Lalu ki nok samaya ki dai ki jiu shiten bat ku ju ki wai pat ki jentil. Ten nanta sakwai pat ka jini shun ka dai hakling juki. Bat kata ka dai ka jing mane blai. Ka jing mane blai jong ki nok samaya. Ki jiu ki biang ya ka ketiu ka jumlai ka bagi bat mentah. Nadu Genesis hadu Malaki. Henry ki nok samaya pat ki bat lalu ki biang tang ki santli ki kitab ki jong Moses. Bat maki ki mani blai ha ta ulu bai kat ulum gerizim. Bat Harun nalor jong di ulum gerizim. Hata ba Moses nano Joshua ula pule ya ka kitab jong ga jingkerku. Nalor jong ulum Ebal la pule ya ka kitab jong ga jingdim. Te kini kino sebenarnya kisna kitau ya tempo juki ha uni ulum gerizim. But they were kadang about Jesus and Hani or P amane blay ha uni ulum. Henry ni mane blay ha Jerusalem. But ni dia kata dan apa balik saya jilid jenat jauh kata kejinya syun juki. Hari tak kita ibata iba pin foto akhir kebor. Balai kalau Jesus but kani kalau sebenarnya dia grand ia kali kebenta jom kejing mana belai. But ha kali kejing mana belai kilong lama kejong. Yang Jisu dah kebau pensai kedaran ni baka jing penyem kadai na kijing. Balai nama Jisu uan na kijing. Lalu jing perhat ni kani kau kebenta. Lalu Jisu uan ha kajak beriu kasih kejuni. Kamu Jisu umakim. Lalu Jisu uan ha kau wepat kajak beriu kepada dan yang kau percaya. Lese Jisu kalong dan wepa. Henry nama go ulai lagi ya ukun ju papanka lemba jongga jat berjiu. Tino mereka kau ni sayu akan ya ka jiplen kumbang yo menda. Ti hawa ki pai sya jiplen blai jong jiu. Harpa bagi futu ya ka ni kau ke benda. Kau kau stang ning kau ne ya ka jat berjiu. Haka mulai lakon ya Abraham. Baka ka mulai lakon ya Abraham. Abraham la mino na ke yibu paulu. Alam kuat balik jenis ke misteri jom Abraham. Henry hadin lo tapat pada baku Abraham lo poya ko berikanan. Lakai ukun, nanti lakai kikun, nanti kikun siu wakam tak ter tapat yang jom Abraham ter. Baka hadin lo tak lalak dari Egypt, aku tak jiwa merau juki. Baka jenyalam ke jom Moses, kila mino dari Egypt. Baka hadin jenyalam ke jom Joshua, kila yok kenti ya berikanan. Hakpo ke jom Abraham. Haka mau mulai hoi ku Abraham berikat ke Sarah kalau ke tengah itu. Kim syamla yokun, bak mulai lah kula yokun, bak utar ngitip ubah keteng Ishak. Bak anda kayu Ishak, anda mau Ishak ladap katu ke Islam. Kai kerja kalau mau mulai ulah pala yo Ishak. Bak Abraham udai bat kenyano yo Ishak ko kena jingknya ayo syamla. Padu Abraham ulah kau ngamtip pada day pamila day mga ngimle kumno kamu sini kan perkat kumno kajimun perkat ni kan kumno tak pun ngimtip henry ku Abraham namar wa udon kata kajingai ka compare banyak ka ngingin namar kata kata la khatu lani latin yu ba udai upa jong kajingai namar udon ka wepa ka jingai ongkum kata ka jingai ka kitu kita perlu kita hatu ko por henry udon ka wepa nanu pa badle jiru shupang jongla ha ka Abraham ulah lain haka mau mulai itu bahwa utak ulung wan kenyakan ya kunjung Ishak. Dia kalau Abraham lepai terjaga, lepai keduan, senai keduan, bat saman kenyakan Ishak, bat mulai lepas sengit dong ibu, bat kata jaga, kadekan utak ulung Moraya. Lani kenok ketika sini Moraya. Dia hati kejung terjaga kan, haka udemit. Anda kalau ulah lepok persyak yang mulai. Bada kamu mulai ulah wanra yang tak jinjak tem. Bada kalau udemit ulah palapan kenya. Ulah palapan kenya. Bada mulai lo persangnya no yang tak jinjak tem. Bada kamu mulai lo persangnya no yang tak jinjak tem. Haka baku angin ujung terai. Ulah yang haka kekencang jauh unung jebus mereka anak. Badai kita kejaga. Kamu dengan udah tiap ya kada kedor. Badai kata
ka ju jaga hakala te temple ha Jerusalem. Kapan itu kita temple mau. Hakama Islam Krishna kakamtam hakajin wan kajin Musliman ko Muslim. Hakajin pendiam jom David Muslim. Bak Musliman usnakan ya kajin temple. Bak pendiam ya kajin temple usnam kedai spa san penyo shwa Chris. Bak pada kau Musliman belajar penketam ya ka. Bak kini temple klien. Bak burung kejok kini temple. Kapal tapi yang kelain dijaga di bawah di bawah shwa. Baka ada bagi sim jauh pergi wan banpai banjok ia kena ditempel rujuk bat kamtam barwan banjok yo Solomon hata ke kisah kamu boleh wah kenyo bat rujuk ia kena ketempel dan kuat batai kerja history ke juga bat pengin shim yang kajikai ke bagian musim nak kena ketempel bat ia kena ketempel penjok ia harusnya Sanspa Prabu Rio dan Nebukadnezar. Lalu kuat mentuli yang berniat syukur jauh dari penjat yang di tempel. Bila mentuli hak kitab yang Jeremia kalau kebalai pemulai kedekat keberikau terter. Nanti aku juru akan nombor 1